Dinding malam kota Mekah, Rasul berkelana dilindung Allah di perjalanan. Di situ sejarah hijrah Rasulullah bermula menuju kota Madinah yang menjanjikan sebuah kemenangan. Dikejar musuh di belakang, sembunyi di gua Sun, dipelihara keselamatan, menguji kesetiaan seorang sahabat, bersandar pada mukjizat Nabi. Suatu ketajuban hijrah perjuangan demi kebenaran, menuju kejayaan. Dinding malam kota Mekah, Rasul berkelana dilindung Allah di perjalanan. Di situ sejarah hijrah Rasulullah bermula menuju kota Madinah yang menjanjikan sebuah kemenangan. Dikejar musuh di belakang, sembunyi di gua Sun, dipelihara keselamatan, memuji kesetiaan seorang sahabat, bersandar pada mukjizat Nabi. Suatu ketajuban hijrah perjuangan demi kebenaran.